one lawyer, one lawyer, one lawyer. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer. Cause I said to be loyal, to be loyal, to be loyal. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer. Cause I said to be loyal, to be loyal, to be loyal. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer. Hey guys, Lina Laga Kina Karabo Mamaro. College Riverside ke mo ile gore ke tswa gona e bile go college gona. Music wa ka go thomile ka ngwaga wa 2011 mo ile gore ke be ke le ngwane ile gore ke be ke rata go spela like diphuthi ya cause ke goletse ka lapeng le ile gore le na le bodumedi ka gare, so ke be ke le ngwane ile gore like ga ba etswa ba rona le phuthi ya go le nna ke a tswa ke a so ga ke le kwa phuthegong ke be ke opela choir, ke be ke rata choir in strong, so ke be ke le motho le gore like ke ba solo ke motho le gore wa leader kumkana fela a hlabalela le go hlabelela. So music ka o thomme gona fa ke gona ka go bona gore no voice yona ke nayo and talent e tloga ya tile o santse ke shala morago. Kajola dineo, kajola lerato, kajola mugamu, kajola piladi, marari notaka, hari kopane, katena kapiru, katena kamili, para matata kawafele, irilotaka, hari kopane, aurilotaka. Ke hejagala ka Karabo Mamaro, Facebook page name ke Smaro, Smarolicious. Gola YouTube o ka ngweja ka mogwa wa go Google or wa go type a ke tsebe gore tlo ba shumisha fuda mhutamanye le gore o ka ngweja yona YouTube. O ka ngweja ka Karabo Mamaro, account ja ka la ska makala ke J2. Ya mathom ke ile gore ke posta di video tse ile gore already di full di MP ke posta di MP3 tse ile gore di full, then ya bobedi ke mo ile gore ke posta like di clip di acapella cause ke motho ile gore ke kwana le go opela like go tša ke dira di acapella le bagotsi ba ka sekolong, or le motho ile gore o ka bang go petse gore na le ena re dire a clip of video re opela something like acapella. Ge re ka shalana morago ra thegana ra ba ngatana ete ke kusha re le ka moka tše ile gore ke di dira di kgahliša batho ba ile gore ke di supporters tšaka e kusha re na le bona ka lengwe la matšatši ba ka tla ba ntshwara ka letsogo for go nna ka letša le mahlatse le mahlogo nona ba nlebogiša ka talente ile gore ke tlo ba ke phumeletše ka yona. Mme ba tseba, pape ba tseba, tawachaka wadifele, tawachaka wadifele, tawachaka wadifele, tawachaka wadifele, tawachaka wadifele. Okay guys, challenge je ile gore during my music ke kopana le tsona ke challenge je ile gore like ho tja batho lo gaufi le bona but ba sa go fe support, and e ba bisha pilo nto cause ho tja ile gore motho wa motseba and le ena go tseba marana ge o posta something about your songs a fele like a dire combination le ene or le communicate ka something se ile gore le se ka le kopanya ka ona music o wa gago like e ba bisha pilo nto mo guys cause ge re le batho re le bana ba mo go nyake go re fela supportana cause support is very important cause ke ona ile gore like e kuka maikutlo a batho ene ya gona go ba dira gore ba bele mafulofula mantši ka gare ga music wa bona. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer. Cause I said to be loyal, to be loyal, to be loyal. Now I'm not one lawyer, one lawyer, one lawyer.
cause I said to be loyal, to be loyal, to be loyal. Now I'm not one loyal, one loyal, one loyal. Cause I said to be loyal, to be loyal, to be loyal. Kiriza mabutuwa tuwa dilotaka arikwapane, arikwapane, arikwapane. Kiriza mabutuwa tuwa dilotaka arikwapane. Se ile gore se nsohleletša gore ke di music ke kwešiša gore ge o le motho go na le something se ile gore like o tlile o se swere mo lefaseng. So if o ka tšea something se wa se šomiša wa leka go ka laetša batho ga gona nto e le gore like e tlo ba wrong go wene cause music like sometimes o fela o refresha monagano like ga o le motho. So a o ntse o opela as an vocalist wa kgona o kwešiša gore ge ke opela le nna go na le music e nngwe e le gore like flow ya ntse e sepedišetšana le maikutlo a ka e le gore a mo godimo ga ka. Arikwapane, katena kabiru, katena kamili. Para matata kawafele, irilotaka. Arikwapane, aurilotaka. Arikwapane. Ikilile lisompo, kavalili. Ge o na le talente ya gago e bohlokwa go ene cause e ka go thuša ka dilo tše dintšhi tše e le gore like batho ba ka nagana gore o ka se di fihlelele marena ka ge o le motho o te tshwenya le bingwetse wa re ke na le talente o ka te tshwenya ene wa make sure ya gore le ba e le gore ba nnyatša ka lengwe la matšatši ba tlo tla mo go nna ba lebogiša ba ntshwara ka letsogo ba re no o berekile. So se nka motivata go di-artist tše dingwe goba batho ba bangwe ba e le gore le bona ba na le ditalente kore ge o le motho o na le talente o ska minda ka batho ba bangwe. Don't be dramatic or wa ba ka mogonyane mongwe e le gore like o feel o ka ra ga o comfortable, feel happy always o dule o thabile. Batho ge o dira tše botse le tše mpe ba tlo fophela ba bolela ba re a e le ena a re ska minda ka bona ba tlogele le bingwe ska ba paranoid. The more you are paranoid ke the more e le gore like o cancela wa tle go le ba o le gore nyako a tla ka bona. So se o ke ratile go ka motivate batho ka sona le go ne ka interview ya ka go gore ge o le motho o dira music o ska minda ka batho ba bangwe. Focus mo learning ya gago ya talente o tlogele tše le gore like di go šetše ka morago a bona re ka go šitantšha for gore o ka tšwela pele ka music ya gago o ska minda ka batho ba bangwe ba ka se go gole ka selo tšwela pele o dira music kapa ba go thega kapa ba go thege ska minda ka bona ba ka se go thuše ka selo ke se le gore like ke be ke rata go ka motivate batho ka sona ke a leboga. Mme ba tseba, pape ba tseba, gore taba tšaka wa di fele, taba tšaka wa di fele, taba tšaka wa di fele. Nka dumediša di-supporters tšaka tše e le gore ke a di rata rate ande ke kwešiša gore le tšona di a nrata. Ke re ke a le dumediša ka moo gae ke re madume ke awe madume ya ga Smaro e le gore fela le opelela ke ona wa a le batametše le gono ka letšatši le la interview letšatši le legologolo le e le gore like le nna I'm feeling so happy ke happy ka kudu ke tloga ke thabile kore lebina ke tso gore nka reng.